Okay, twatangiye filime yacu nziza cyane. Twatangiriye aho ngaho naho twatangiriye filime nziza y'abana, filime nziza nawe ufite stress uri umuntu mukuru nakwiye kugucika. Sasa barakweka ngaha Brenda Animation Studio Presents yawuteguye neza cyane, yafika kujyaho kameze neza cyane, nkacyeye amajwi meza cyane. Yakweka ngaha tutangiranye ahantu hari igihu hejuru ku misozi, hari abarimo barakina, hari abari bahari. Barakwereka ngaha sasa barakwereka Kabobozo ndetse na Toby barimo barakina hejuru ku musozi. Sasa barakwereka ngaha Toby yarazamutse yaje hangaha ashyira hangaha akwega disi akareka mukakina nakabwa kako. Sasa nyuma yo kuzana hangaha Toby gahunda uguhembwa. Barakwereka hangaha Kabobozo agomba kwihemba. Sasa barakwereka hangaha ari kumwe n'inshyimbo, hangaha ari kumwe n'imara bagendana n'inshyimbo, umwana wenyine mu misozi, ibintu bibi cyane. Nta mwana ukwiye gutembera atari kumwe n'ababyeyi, ikintu giteye ubwoba. Mugangakisha ababyeyi banyu. Barakwereka sasa hangaha tugirotsa no ku ruhande mu ishyamba. Hangaha mu ishyamba hari urubura. Umwana agomeje aragenda paka no mu ishyamba, yagomeje agenda paka no mu ishyamba. Sasa arakweka hanga ageze mu ishyamba mu rwagati, ishyamba niryo ageze hangaha. Kumva hangaha Toby hari icyo yumvise, Toby hari icyo yumvise. Arakweka yigiye imbere, sasa ageze hangaha Toby uko moka hangaha hari ikimo kiraka. Umwana ageze hano imbere, ageze hangaha abanza yitegereza inshyimbo yiwe, arabanza arayireba, arabanza amira umwuka, arabanza amira kuka. Sasa arishyushya hangaha, reka nze nkwere yakubise ikintu hangaha kirirangira ishyamba ryose. Ishyamba mu kwirangira, ishyamba si iryeru. Sasa arakweka hangaha hari ibyo yakanguye, nuko cyazamutse. Sasa arakweka hangaha udukanguye ninde. Sasa barakweka hangaha icyo yakanguye cyaramanutse. Filime igere kuri Muna akorera hariya mu mujyi ku iposita, cuza ibintu bya mashini. Zakweka cyamanutse hangaha gifite anteni. Ndetse umwana yakibonye aca bugufi, agaciye bugufi ikiraho nacyo gica bugufi. Barakwereka hangaha ikiraho ngaho cyakojeje ku nshyimbo, anteni zacyo. Umwana nawe yaraje arahonda ahombye, ikintu gikangutse cyamuhaye ibaba. Niba ari ikibabi umwana ashyize mu nshyimbo, ese ayihonda hasi, ahonze hasi inshyimbo irimo iraka. Sasa n'ibindi birakanguka. Sasa barakwereka hangaha ibirahungo byose byarakangutse. Umwana sasa atari utegeka ishyamba, ubanza ari umwami w'ishyamba. Barakwereka hangaha icyaguye tayari cyaraguye, ibaba nuko ryagiye riragiye. Sasa barakwereka hangaha uko ryakagiye Toby yarakurikiye. Sasa barakwereka hangaha Toby yarakurikiye, ariko sinzi. Barakwereka sasa hangaha Kabobozo nawe yarakurikiye. Barakwereka hangaha ahantu ibaba barimo rirajya, ibitima biragenda birikurikira. Hangaha Toby bigeze ku muhenebero, yari umwana Toby yaratabaye. Sasa barakwereka hangaha ikiraho ngaho cyarazamutse, kigiye gukandagira umwana araje.
Imana yaratabaye habuze rimwe ritanga abiri sara kwe kangaha umwana yafite kare akababa kumba ategeka ibiti agiye kureba Tobi ntawe Tobi yagiye Tobi kumbe ujya ushaka kandagira boss kwega sasa disi umwana tayari yongeye ahonda igiti hasi yongeye ahonda inkoni hasi biri aho ngaho byarakase ni ibiti akantu hari igihu hasi hari ishyamba hejuru ni imisozi itagira igiti na kimwe umwana we yafashe umwanzuro yazamuye ibiti abikura mu bibaya tayari ko agenda bagenda bimukurikira yazamuye ibiti ku misozi umwana uko ibiti byagiye bimukurikira bivanye mu kibaya bikwiragiza ahantu hose ibiti nakwe kazuba karongeye karava igihu kivaho rutangira kugenda ubwo ngeye buragaruka ahantu hose harongeye hamera ibyatsi ahantu byari byarabuze umwana akoze igikorwa cyiza nakwe ishyamba ryongeye kwiragira ahantu hose ishyamba yongera rizamura ku misozi umwana akoze igikorwa cyiza ageze ku misozi aritegereza arabanza arareba sasa barakweka ahangaha ryababa igiti cyamuhaye yaje hano ku ruhande yaraje ahangaha arishyira hano ku ruhande akwiye ibyishimo byongeye birabasaga umwana kuri ugize igikorwa cyiza agafimira ko bari bakise ngo iki bari bakise Spring yewe mbaga nitwa Vegeticha ugiye gukora subscribe ndetse no gutera comment na like na share byagushimishije ndabashimiye abantu bose bamaze gukora subscribe magenda bizamuka mbibona rero gukomeza nkabatamu tundi tuntu twiza nk'utu ngutu ndetse n'utundi tuntu twishi turenze ungugiye utanagira ga season munyitege ndagategura neza cyane tayari abo turi kumwe mwese n'abandi bose mwakoze subscribe ndabashimiye bye ciao